ibyo byose muhoze muvuga turabizi ukuntu byatangiye n'ukuntu bihoze bigenda, ariko tukaba tubabara namwe, none turanezerewe kuba mwavuyeyo. Ubu ngubu nareba imyaka yanyu, iki ni igikosi. If you are to form a fighting unit, this is a very strong force. Moreover, young people, young men and women, ariko rero igihugu ntabwo cyubakwa n'umuntu umwe, igihugu cyubakwa n'abantu bose. Nanjye rero nkabashima Perezida Kagame kuba ashoboye kuyobora u Rwanda, namwe rero mukaba mugeze igihe mukamanya amazima mugasubira mu rugo. Ukuza kwacu hano twaje kugira ibiganiro na bene wacu, ariko rero bifata ku gihugu cyacu n'imipaka yacu n'ubuterambere bwacu n'amahoro yacu. Ariko rero ikintu dusanze hano kiratunejereza, kandi Uganda nayo yaciye mu bintu nk'ibi. Abanya-Uganda babaye impunzi imyaka ya kera, bahungira Kongo na Rwanda na Nkai, ariko kuva government ya Perezida Museveni ifashe ubutwari, amahoro Uganda yaratunganye. Abantu benshi bahunga bava Kongo bahungira Uganda, ariko kera abantu bahungaga Uganda bajya Kongo. Mu Rwanda rero abantu bahungaga mu Rwanda bahungira aheru, ariko ubu ngubu barava hirya basubira. Ikitunejereze ni kuba muze gufatanya n'abanyarwanda bandi kubaka u Rwanda. National building, it's a collective effort of all Banyarwanda. Jewe na bagenzi banjye twazanye abanya-Uganda, muhagarare mwe nuhuta kumenya Nyarwanda. Okay, sit down. Uganda na Rwanda ni igihugu kimwe, n'abazungu bazanye imipaka. N'igice kinini cya Kongo gishoboye kuba kiri Uganda na Rwanda, ariko rero ibifa Kongo ukuntu twabikemura no gufatanya nibikasubire. Icyica abantu cyabaye mu Rwanda nikikakenwe ubudasubira hano. Ariko rero imyaka 32 government ya Perezida Kagame ishoboye kuyobora u Rwanda rugatera imbere. Ukuza kwacu hano testimony bakigamba batacyande n'ubuhamya ngo igihugu cya Uganda n'u Rwanda netwatanisa ninga turafatanya wishe turafatanya byose ibija hagati yetu hagati yacu. Nayongera ari Nyarwanda rinayegaha bagira ngo ugutera umuti, that's tree planting. Ibiti
ugutera igiti nayongera hari nyarwanda urunanimanya hate nayongera ariko rero murakoze cyane turabahiga n'abandi abariyo bazi ariko rero u Rwanda na East Africa icyo mugisha murungi Kongo nayo yasabye kujoininga East Africa yamara kujoininga fure ntabwo twagira negative elements muri Kongo ntabwo u Rwanda rwagira duyi yavuye Uganda na duyi wa Uganda wava Rwanda ariko rero turashaka na Kongo nikagire baduyi batera Uganda batera Rwanda ariko rero twe Uganda na duyi wava Uganda gutera Kongo turashaka rero na Kongo nikagire baduyi batera amahanga gandi agahereye turanezerewe gutwakira neza and we really appreciate and thank you for this demobilization integration effort. This is not a simple task. In Uganda it happened 96. We had different fighting groups. But through this kind of arrangement, Uganda yashoboye ukurangiza ibice bindi byose fighting groups imitwe y'abahekera so urunyarwanda rwayanga ariko rero nanjye nageze mutwemerere rero tugende ariko rero turabashimiye kandi dushima commissioner